U magli što se valjala dolinama Raške, vratio se čovek o kojem se šapatom pričalo decenijama. Časlav, sin Klonimira, poslednji plamen dinastije Vlastimirovića. Po povratku iz tuđine doneo je pogled pun odluke da oslobodi Srbiju. Dok su mu ljudi klečali na Kamenom trgu, zakleo se pred Bogom i narodom da više nikada neće dopustiti da srpsko ime bude pogaženo. Vetar je donosio odjek zvona, a njegova reč bila je iskreta nade. Ustaće Srbija, rekao je tiho, iz pepela i tame. Tada je sve počelo. Pokret što će promeniti lice Balkana. Pod visovima Golija i uz reke koje su nosile suze porobljenih sela, Časlav je okupljao ratnike. Njegova vojska bila je sastavljena od pastira, zanatlija i bivših bugarskih vazala. Pod novim znamenjem, crnim orlom raširenih krila, zakleli su se na slobodu. U šatoru osvetljenom bakljama, stari vojvoda Žarko reče: "Gospodare, ljudi su spremni, samo im daj svetlo." Časlav odgovori: "Svetlo, svetlo ćemo biti mi." Te noći, uz ritam bubnjeva i šum vetra, Srbija je disala ponovo. Raška je podizala glavu u očekivanju bure. Bugarski gospodari, uzdrmani vestima o Časlavu, poslali su vojsku da uguši pobunu. Drina je postala granica života i smrti. Noću, kroz maglu, srpski izvidnici su se kretali nečujno poput duhova. Časlav je na obali promatrao mesečev ocijaj na vodi. Tamo preko, oni misle da smo slomljeni, tiho reče svom vojvodi. A sutra videće da Srbija još diše. U zoru rogovi su zagrmeli, a voda Brine se zatalasala od koraka ljudi koji su išli u slobodu. Prvi sukob bio je nemilosrdan, ali i pobedonosan. Kada su bugarski garnizoni pali jedan za drugim, Časlav je krenuo ka srcu zemlje, Raškoj. Bitka je buktala pod zidinama grada, gde je dim zamračivao nebo. Zvuk udaraca o štitove razlezao se kao grom. Časlav je jahao u prvim redovima, njegov glas nadjačavao haos. Za zemlju otaca, za Srbiju! U trenutku kada je bugarski zapovednik pao, srpska vojska uzviknu: "Sloboda!" Raška je bila ponovo srpska. Narod je plakao, zvona su odjekivala, a knez je klonuo na kolena pred crkvom, zahvaljujući Božjoj volji. Vest o oslobođenju Raške odjekla je planinama, kroz tihi šapat dolina i pesme seljaka. Časlav je krenuo ka Bosni, gde su plemena još dvoumila između bugarske i vizantijske vlasti. U srcu planine okupio je kneževe i rekao: "Nije nam dato da budemo razasuti pamenčići, već jedan stub. Srbija mora da diše kao jedno telo i jedno srce." Pod svetlošću ognjišta ruke plemića su se spojile nad njegovim. Tog dana rođena je vizija ujedinjene srpske države. U Bosni, pod gustim šumama i hladnim oblacima, Časlav je dočekan sa oprezom. Stariji župani su merkali njegovu vojsku i lice, tražeći znakove tiranije, ali umjesto osvajača vidjeli su čoveka koji govori srcem. "Ne dolazim da uzmem," rekao je, "dolazim da spojim što je vek razbio." Tog dana, kod izvora Bosne, potpisan je zavet o vernosti i zajedništvu. I dok je sunce zalazilo, njegov ocijaj obasjao je zastavu s orlom, simbol novog početka za zapadne srpske zemlje. Mir koji je usledio bio je retkost na Balkanu. Pod Časlavom gradovi su se obnavljali, trgovi puni zanata i trgovine. Vernici su gradili crkve, a guslari pevali o slobodi. Raška je postala središte moći i mudrosti. Uvečer bi se knez, tih, šetao kraj reke, gledajući kako svetla sela trepere. "Ovo je Srbija kakvu sam sanjao," rekao bi svom vernom Žarku. "Da narod živi, a sablja počiva." To vreme zlatnog mira ostalo je upamćeno kao početak prave srpske države. Ali mir rađa zavist. Iz Bugarske i Vizantije stizale su glasine i špijuni. Dvor u Raškoj postao je pozornica tišine i sumnji. Jedne noći, dok su baklje treperile na vetru, Časlav je osjetio teret krune.
Sami smo na raskršću velikih, govorio je savjetnicima, ali kad su kraljevi daleko, samo srpski kamen zna gde mu je koren. U senkama zavesa planirali su izdajnici. Vetar je šaptao predskazanja. Knez je znao, mir se ne održava snom, već večitom budnošću. Sudbina je stigla sa severa. Na ušću Save izdajstvo ga je zateklo. Njegovi neprijatelji, podmuklo, namamili su ga da pregovara. Kada je kročio na brod, vode su se zatvorile nad njim. Legenda kaže da je pogledao nebo posljednji put, šapatom rekavši, Srbija će trajati. Voda je zadrhtala, a tišina progutala najvećeg kneza svog doba. Telo mu nikada nije pronađeno, ali svaki kamen na obali nosi njegovo ime. Umro je kao junak, postao večna uspomena narodu koji je probudio. Decenijama kasnije, srpski narod bi u pesmama spominjao kneza Časlava kao onog koji je zemlju sastavio i dušu probudio. Njegov lik stajao je na razmeđu mita i istorije, među ljudima i u molitvama. U Raškoj hramovi su čuvali sećanje, a stari guslari prenosili legendu potomcima. Kada bi neko upitao ko je utemeljio ovo ime, Srbija, ljudi bi odgovorili: Časlav, sin Klonimirov, ujedinitelj naših srca i zemlje. Njegovo delo postalo je večni stub srpske sudbine.